Wana akili mlio ndani ya dunia munafanana, muko na akili juu munapenda watu waishi mzuri kama vile population ya kila nchi. Lakini akili munazo tunazikontrole, tunaona akili zenu hazina ingine ufahamu, mnakosa. Muko na akili muliwahi kosa kuwazia dunia, kuijenga familia moja, mtu anakuwa ana vyake. Munaona ile neno mimi nasema ni kidogo, ni ya mfupi, lakini ina uwezo ya kutuma watu wote, vita naisha, njali naisha, ugomvi naisha. Kitu kinaleta tatizo ni vitu tunaona, niyo uchuruzi yako, ndizo yako. Kama hauna kwako, hauna ugomvi na mtu, hauna shida ya mwingine, hata kuchukia na hauna vyako, na nyinyi wote mko familia moja, mnabikutanania yako, kuna gisi tunawaletea hiyo ufahamu. Munaweza ishi mzuri, ni maisha mpya, makuta haiko mtu ana kwake na vyake. Kama uko na uongozi yako, kama uko na nchi yako, kama uko na kila sehemu inaitwa yako, ni vita we mwenyewe unatengeneza mwanadamu. Kama ile haiko, mimi nawaza pale ugomvi dunia yote imeisha na dunia yote imekuwa na utulivu. Nyinyi wote mlio ndani ya dunia, siko na wabembeleza, niko nawapatia njoo ufahamu. Msiwaze niko natafuta pesa kwa mtandao, niko natafuta gisi nitawafundisha gisi mtaishi mzuri ndani ya hii dunia. Kama mpendi nielewa, kumalizana yenu haina probleme. Vita uwe president wenju unayanzisha mdunia, unaichika uongozi watu, uwe na nchi yako, uwe na familia yako. Hiyo kitu iko ndani mwako ya kuongoza na kutetea wengine, unaacha wengine, hiyo ndio vita. Kama upendi nielewa na kunisikiliza, ili nibaoneshe gisi mutajenga dunia kwenye kila mtu mdunia apate vya bure, atumike bure. Na hiyo kitu kifikiwa, vita haiko. Sisi watu, sisi ndio tutatosha vita, na tunaamua tunabadilisha dunia inakuwa mzuri, tunajenga manyumba za mzuri, bila kusomesha watu wana soma bure. Tuko na akili ya kufundisha mwenzako na mfundisha bure, si wote vile vile bure. Tuelewane, tubadilishe dunia. Hakuna mtu mweko apambania vitu, mtu akufa naendana na kitu. Ndugu wapenzi, muelewane, mbadilishe dunia.